Pozdrav prijatelji, prijateljice, drugovi, drugarice, frendovi i frendice. Dobrodošli na još jedan kratki klip. I evo nas, napokon došli smo da snimimo novi klipić. Nešto mi je stiglo jer ja sam nešto zaribuo, ja sam nešto zeznuo. Evo šta sam zeznuo. Znači, ja napravio kratki spoj i krepali ventilator. Zato sam ja tu. Mi smo nabavili nove. Ok, idemo to otpakirati sad. Obična kutija i naravno unutra je mala kutija. Evo ga. Znači marka Chieftek. Chieftek nekakvi tornado ventilatorišći. Ovo treba. Ok, idemo lagano. Sad ćemo vidjeti, znači vidio sam ih negdje kod nekoga, točnije kod Buraza. On ih je bio uzeo, ja sam tad bio uzeo ove tu, ali eto ja nekako uspio napraviti kratki spoj kad sam čistio kompjuter i ono prdecnulo. Znači oni rade, samo se ne vrte, jel? Boja radi, ali se ne vrti. Nije nam je da se vrti, da to hladi. Oh my god, ajde. Gle, ne ide. To malo nasilo. Skoro mi ispada čovjek. Da. Mnogo su lijepi. Već vidim na prvi pogled. Bijeli ventilator. Super. Da se bolje prašina vidi, jel tako? Kablovi. Šta je sve potrebno? Ovo. Imamo jednoga. Imamo drugoga i imamo trećega, znači 3 komada dobijete unutra. Ovo je, to je ovo, ok, ovo nam je znači bitno, ja sam to skurio zapravo. Imate i daljinski, znači modove, brzina, sve živo možete mijenjati i naravno šarafići i knjižica, vjerojatno ima montiranje, kako šta, ali to su mi na pamet, jel? Pa nismo mi cao, kak bi rekao Miško, jel? Ili RQ1. Znači idemo otpakirati jednoga pa da vidimo, a poslije ćemo to lagano onda montirati. Ajde da otvorimo. Kvaliteta mi se čini ok, dosta je čvrst i dosta je težak. Znači kabalčić. Ok, ove druge ne moramo, sada vidimo ovaj modul ili kako to već je. Šta je tu da vidimo? Vidiš, to sam ja krivo spojio, ja jednu tu spojio i ono prdecknulo. Fast, slow, color mode, znači može se i na ovome menjati. Usput, znači ako nećete daljinski. Idemo sad otvoriti ove tu druge kablove. Da vidimo šta je to. Znači bukvalno ovo sam platio 35 eura, znači ništa. A koliko sam ih vidio kod Buraza, znači predobro mijenja boje i svjetli i svašta možeš namjestiti. Ok, ovo je za, mislim da je to za napajanje i ovo ne znam šta je, ovo ide za matičnu i ovo treba će nam malo instrukcije ipak, ako ništa drugo sigurno ima na YouTube ovoga kako se to radi, sam da ja to opet ne skurim, dobro dok matičnu ne skurim, jel? Šta je ovo? Ovo ide ovako, jedno drugo, taman 3 paše ovako.
to odmah kratki spoj da napravimo i... Moramo skinuti ovo tu. Ventilatori su ovi stari tu. Ovo su njegove žičice. Ja više ne znam gdje je to spojeno sve. Dobro, to vjerovatno od svakog ventilatora jedan. Ali ne sjećam se gdje sam ja to spojio u matičnu. Možda ovo tu, nemam pojma. Uopće, ne znam, moram to nekako svladat sad. Ok, idem ja izvaditi ovo. Skinuli smo ovu plastiku. Ovo su stari ventilatorčići. Šarafići su tu i tu. I dok ja to odšarafim, vi sjednite, pojedite kokice ili nešto. Ja se vraćam sa ventilatorima vani. Evo ga, jedan je vani, imamo problem. Mislim da ću morati i grafičku vaditi jer ne mogu doći do ovih tu šarafa, a smeta mi grafa, tako da mislim da ću morati ići vani i grafička. Znači prvo ovo tu treba, joj. Tako da idemo. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Znači još jedna zanimljiva stvar. Ovo tu ima magnet. Znači to ne mora vam visiti nigdje ništa, samo ga cap zakeljite i pizzicato. Znači evo, morao sam kompjuter okrenuti na opačke da bi to mogao malo bolje zašarafiti. Tu sam morao ugurati ovaj kabel isto da bi mogao uopće ovo zašarafiti. Ostala su mi još evo ova tu dva i onda možemo početi spajati žice. Znači, sad sam se preznuo, evo ga, napokon je gotovo, spojeno, zašarafljeno. Sad kreće ovo provlačenje žica. Znači, tu sa strane sve, evo da ga povučem vamo. Mano, najbolje zajasniti, još će mi past, gledaj kako sam smotan. Znači ovo tu, ovo tu, ovo tu, ovo su od ventilatora, znači to ćemo sad tu sve spojiti. I evo ga, ljudi moji, napokon, grafička je vraćena, znači ventilatori su tu, ploča je stavljena, sad možemo staviti ovo tu, evo ga, to ide tako tu, cap, 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 ono kad imaš jednu ruku, jel, drugo moraš držati mobitel i snimat. Tako. Šaka. Šaka za prvaka. Ok. Stranicu ne stavljam. Evo kako ne volim ove kablove vidjeti. Joj, vidjeti. Katastrofa. Da, ploču ne stavljam. Idem topi štekat, onda ga upalim i da vidimo kako to izgleda. I evo nas, sad smo u mraku. Da vidimo mi kako je veličanstvo napravilo čiptek, kako već. 3, 4. Ota. Joj, možda nisam dao struju. Čekaj. Odmah nisam dao strujicu. Tu ovo nešto orao šta već svetli. To je dobar znak. Znači da smo mu dali struju. 3, 4, sad. Znači ljudi, kablove nemate gledati.
Fakat sam iznenađen koliko su ventilatori dobri. Znači ovo mi se totalno sviđa i fakat bi trebalo i gore staviti, onda di ovo svijetli plavo samo, to su original od kućišta, jer realno i ovaj od procesora isto svijetli, ali ovo je toliko dobro. Ovo mi je toliko dobro da vam ja to ne mogu opisati. Ne, fakat je ono, fakat je cool. Vidi ovo šta radi, vidi šta radi. Disko čovječe, disko. Znači, savršeno. Savršeno, ljudi moji. Čekaj da gasam još ovo. Sad je još bolje. To bi bilo to za ovaj klip, dragi moji. Ovo je znači savršeno. Fakat mi se sviđa i super je, isplatilo se kupit, a vi ostanite mi dobri i zdravi i što je najbitnije, vjerujte u sebe i uspjet ćete u životu. Volim vas, Taner. Ćao.